Voin hi December ni somni le pali sang hi somni ani a Christian de tan hun ro pui le kan nga hlal em Christmas urlok hun dik ta kan lo theng le tareng maya he hun lom om taki lim le lom taka in man theu thei nan Mizo Official Channel chuan kan du sakna sang ber kan hlan che u ani sai Mizo Official Channel hi min lo la subscribe saklo ani chuan kan thu post tharapiang in lo mu sel theinan notification bell nena min lo subscribe saka min lo share sak ve sha turin kan ngen cheu ani tun tuma chuan Lalduhawma ex MLA thu soi hi han thlir ho le te ang Mizorama hian Keimah ang chia thantlin MLA somli pahnih an lo om to a chumi te chunga chuan action lak anelo Lalduhawma December ni somni pahnih thole ni khan Aizawl South True MLA lalchuan thangabul tumin tlang nuam community hall a kunna thok tu te choi kan hun man ani a Aizawl South True huam chunga mystery na thoka izong mi somsari pasari hnena an tha ti chakna mystery bungrua zawngzawngte ZPM party president lallian sotan ahlan he hun man pui tu Lalduhawma chuan party pahnih in mi pui min lilama sem policy mangimin chan huai siaka achang huai le sem tam intiama piang kan thang tinga an thu soi le intiamangin an om le ngai lo thil thei lo kan in zirtira mi rama hetiang hian an in zirtir ngai lo kan ram hi develop ila ti ain party fund angin thil reng reng kan kalpuya mason ngei na om lo chung tin hnena cheng nuai thum hi sem ani don lo kumdanga po sem an tiama piangin an sem kim ngai lova sem huna an in tiama an sem ngai heklo mi puite hi bum nonin e om to lawang u keini chuan kan sem ve don lova bana kai policy mangin amamo te kan dom chuak dona nu le pa in naupang bana kaya kaldan an zirtira anuwa nu le pa te aya chaka an kal thei ang hiam in bana kan kayang chewa kaldan kan zirtir don cheu ani thalai bultra na tur nei lo te tan kan sarkar huna chuan kwarantora kan tang dona Israel rama pem tha kan miso unaw te khuan sarkar kalphung fel tak an nei puya hun rei lo te chungin in le lo thatak an neya Mizoram hi an ngai to lo achan chu kalphung fel fai sarkar an nei wang ane mi puite kan har a hun to a sem policy ban sana thorim na nena kan tin chua theina tur policy nei tu te hi min khan tin ve a hun to ane ati Lalduhawma chuan Mizorama hian Keimah ang chia thantlin MLA somli le pahnih an lo om to a chumi te chunga chuan action lak ani lo ke chia hi hetianga ban om chhun kani tuna kan sarkar shon mek hi mi MLA te ui re a lo kuang kwa to tu an ne MLA atanga min ban hi ZMP kan sarkar theina tura pathian malsawmna emo ti turin politics ngai ven ngai lo te thlengin politics an ngai ven pha a mi khongai na kan dong na sa a AMC election le by election ani emo kumsang hi somni pathum general election a po ZMP kan sarkar na tur man ruwa ani atibok Aizawl South True MLA lalchuan thanga po in thu soin he hun hi atop na tur ani don lova mamo zwal pui masa te pek masak an ni a tun tuma kan la pek lo te po pek zel tum an ne party kan clear ve lova tun tuma po hian party sang hnena heng bungrua te hi sem ani ati he hun hi F Rosai lova President Aizawl South True ZPM blockin kai shruain Reverend Van Hnuai thanga tlang nuamin hun ser a hmanga malsawm zuala le beril van nei sangi AMC warta ZPM party candidate turten thu an soibok ani thuthar danga hanlut le lokta ela morning report COVID-19 update nimin December ni somni le pathum sang ni somni khan Mizorama COVID-19 positive thar sompanga mu chua an ni ZMC RT PCR laboratory a sample zathum mipa za somkwa paruk le maichia za le pali test ni in COVID-19 positive mu chua thar pakua an om positive mu chua te hi mipa pasari le maichia pahni kumsom ni panga le somri pakua inkar an ni a an zinga hian ITI din thar le CP ra te positive contact atanga kai omin kai dangte chu zin hovek an ni hlom
district sang TrueNet laboratory a sample sa somriat pasari mipa za somli pali le maichia somli le pathum test zinga COVID-19 positive mu chuathar an omlafa rapid antigen test manga sample zaruk somriat pariat mipa zali samruk pali le maichia zani somni pali test zinga COVID-19 positive mu chuathar paruk an om ani rak test manga positive mu chuate zinga hian maichia bong kon le mipa hun thar shi an kaina chui mek te an tela pathum te chu West Bengal atanga rel kong siam na thok tura local ni in positive contact atanga kai maichia pakhat mampui longtlai district a ombok police report tukina aizol khopui chunga police station te zinga zonom outpost kan bethei lova aizol ponlam district headquarters tina police station te chu kan bekim thaya kan biak thei china zan curfew hnuaya tang somni pakhat omin maichia an tel lova tang zinga hian zurui kai hnoya man som pakhat omin an zinga hian family case atan tir pahni an tela ruk kai hnoya man pasari an ombok kan biak thei police station som police zinga tang omlo na som paruk a om ane bongkon police station a tang paruk an neya ru pathum zurui pahni le ru rin hlal pakhat te an ne lunglei police station a tang panga kolin ru awanga man pakhat ru rin hlal man pahni le zurui wanga na thial police station tena an man pahni te an ne vaivakon police station a zurui wanga man pathum kolin kulikon police station a zurui wanga man pahni an kola saitol police station a rui hlo zuara rin hlal pahni an kola aizol police station a le siaha police station a te family case a tantir pakhat ve kolin kolasi police station a tang pakhat aizol lamatanga truck khal tha khochunga midangtan hlo om khopa chak taka akhala wanga man chu an kol ani traffic report nimina aizola traffic rules board sia mansat two wheeler somni panga LMV som pahni taxi pahni le HMV pakhatte an ni a fine tlingkhom hi singkhat sangkhat sahni ani voin hi aizola odd number nei motor te tlan ni ani a LMV taxi le two wheeler taxi te vai tlan thei ni ani power report state load dispatch center tanga thu kan dondanin nimin lama power kan man tamlai berin nimin tlai dar nga le minute somli panga kan man sat za somni panga 0.98 megawatt ani a kan man tlem lai ber tukin dar thum le minute so panga kan man sat somli pasare 0.27 megawatt ani kan man tamlai ber za somni panga 0.98 megawatt a hian tuirial HEP NEEPCO atanga kan mu 48.40 megawatt atelani ole khatisong kha Lalduhawma thusoi le tlang pui kan tarlan thei chuni a he channel hi milo hlut saka milo clear sak zel tur khan kan som chuwa khongai taka milo subscribe pa milo share sak tur khan kan ngen cheu ani he channel clear tu zong te chunga lom thu kan soye